Uyazi uGeneral Mkhwanazi ukhuluma into angazazi nje. Ayikhumbula leyo ndoda. Sanibonani. Inhlokohlela la. Singakhohlwa njalo ukulandela ipage lenhlokohlela. Siya ukuliqalaza silunguza lapha ngewindi. Kuyosiza lokho. Phinde futhi silike. Abanye beni bayazi ukuthi inhlokohlela ayikho comment edlulayo la engayilikeanga inhlokohlela noma icomment kabani noma ngabe ukhuluma into engeyinhle kwinhlokohlela kodwa inhlokohlela iyayilike icomment yakho. Ngibingelele nganza kwethu. Isalukwazi lesi esithathe impesheni, salukwazi esino 55 uthe ukhathele no 30 years esemshikashikeni okushushisa iSouth Africa. Wathi hayi usiyayibeka phansi intambo. uJohnson lo Mrs Johnson. uMrs Johnson ke uvukile inkosi yami watotoba. Waya kuyovela lapha eyobona umshushisi uSilo. Hayi umfica uready, uhlale ready ke inkosi yami uSilo ke. Angimazi ukuthi wenza ngani ngoba neminyaka isiminingi lapha kuyena. Hayi ozomqhatha nezindonga enza yonke into. Sengazi ukuthi khona labazana khona ngoba ngisho sekhombisa lo ukuthi hayi impela hayi kuseduma upotiyana kodwa akamyeki. Hayi ushushuluzisa odakeni kube nje. Uyozasho ukuthi hayi ngiyaxolisa sengicela ukukhuluma ke manje ukuthi kwenzekalani. Yabona engakayisho le nto ngeke amyeke lo. Iyakude le ndaba. Ufikile ubufakazi bakhe busabude kuyakude futhi bukhulu. Namhlanje ke buvuseke abanye abantu ngendlela obokukhuluma ngayo. Kodwa kunale party ke ekhuluma ngokushushiswa kwecala. Umshushisi walela cala bambiza ngoRamsay. Niyayizwa ke uRamsay kufanele futhi kuba omunye wasendiya. Uyena kumshushisi kulicala. Kodwa kunencwadi la ayibhala yena lo mshushisi okuyena ophethe lolu phiko leIDEC. Azibhalela yena aphinda ayisayine njengencwadi ebhalelwe yena. Angiyazi le nto ukuthi uyibiza ngani. Bambamba ukuthi hayi le ncwadi iyabonakala ukuthi ibhalwe wena na ukuthi isayino wena futhi. Yabona amaphutha amaningi akhona amaphutha kulento ababeyifoma. Kodwa babengenandaba ngoba kuvele kwakuyisikhathi sabo. Akekho umuntu wayezoyichecka le nto le. Siyakhumbula ukuthi nale ndoda le uFadel Adams bayibiza ngabani Steve Biko. uSteve Biko siyamkhumbula naye ukuthi unamaphutha amaningi eletha lo bafakazi lapha bokuthi okhumalo kunezinto inomshikashika abaphezulu kwawo. Kwenzeka into engajwayelekile ukuthi lo babufakazi umeyichaza lo umshushisi uJohnson uthi babubheda futhi bungahlangani buveki okushuthi nje babungayakhe ingqondo. Bona ke njengale wambutho lo basebeya ukushuna bawufaka inyama bawufaka yonke into ukuze ube nesisindo ukuze uzwakale ukuze ukwazi futhi ukuhlala nasenkantolo ukuze ukwazi futhi ukubopha izinto abezisho namhlanje ke lezi. Uthe mabemxina ngembuzo mayelana noFadel Adams ukuthi hawo pho iphi lela imiqingo layisho ukuthi iclassified. Wathi hayi akayazi akazayibone naye. Kodwa ke enye into ayishilo babemtshela ukuthi ngenxa ukuthi lo muntu wayephethe imiqingo ebalekile engavumelekile ukuthi ayiphathe yena. Mhlawumbe kuyoba kuhle ukuthi avulelwe icala aboshwe. Bakithi uAdams uyaboshwa ke manje. Kusho imadlana ukuthi kuzofanele aboshwe uAdams ngoba uyazigaxa. Ayinuzigaqile kuAdams kade efuna lenkundla uyayithola ke manje. Khumbula ukuthi unecala lokwehlenyuka futhi nakhona wayegaxa lele elamdonsa lambeka eKZN la wayehla ephansi phezulu engena eWestville ijele leliyana eyoyiqoqela ubufakazi ethi yena uyimember yeParliament. Nanti elinye selifikile ke. Sokhumbula ukuthi akayedwa ke kulecala.
kunale sasalukwazi sethi ukhohla Adams ukhohla Barnard samkhumbula kwakuyile izikhathi zonyaka ethi ngimfuna la umkhwanazi ngizomdelisa ngiphethe imfihlo enkulu uthe mayisefika umkhwanazi ebhekana naye kwangathi intombi encane iyashelwa ngendlela owayese eseshalaza ngayo naye ke kuzofanele bamkhumbule mhla kuboshwana futhi ngathi kumakuboshwana isikakhulukazi ugogo lo ugogo lo uMrs Johnson sengathi ngaba into enkulu uyabona kufike lonke uhlobo lamaphoyisa kufika izintsha kufike wena PKTT kufike wena security kufika kundizi amabhanoyi kucaca ukuthi hayi kubushwa ugalagala la ngempela lesigebengu la eSouth Africa abaqedanga ke nalama twist abo ayenzekayo maningi ama twist enzekayo lapha ugcineke ethi lomqingo kanye nedokodo leli elifunekayo kuyakhulunywa yonke lento ekhulunywayo alikho leli dokodo okuyilona elingqikithi yalendaba alibonakali uthi ke idokodo umuntu oliphethe uPerumali siyakhumbula bathi uyena phela uhlanganisile nanjengomuntu owumanager waleli cala wasedlulisela kuPhadiyasha kuthiwa likuPerumali kuyavela ukuthi uPerumali hayi sengazi ukuthi lo babufakazi bangeviki edlule bamgulisa bamkhiphisa ngezisu kwayinqaba akwaziwa noma uBrian laba abadlayo waphuthunyiswa esibhedlela kodwa ngenhlanhla ke uphumile ngeweekend idokodo likhonjwa kuyena sebeliphike bonke okusho ukuthi bamfaka ngaphansi kwebhasi ngoba kunokwenzeka na afike athi akaliphethe leli dokodo phela leli dokodo into enzima ngalo leli dokodo bayagaranta ukuthi labhalwa ngoNovember kodwa sengazi ukuthi nangoJanuary lalingekho leli dokodo okunokwenzeka ukuthi nanamanje alikho idokodo elifunekayo sazi uma eqeda ehla eshona phansi uNomzamo uwena uMadikizela kuzobe mhlambe sekubuya yena ke uPerumali lo kanjalo futhi noFadel Adams kodwa ke akodwa lokho siyabuya ngakhohlwa ukulakha ipage nganza kwethu if uzokhumbula kunensizwa la engingakhuluma ngayo ekuthiwa uSuleiman Karim and kwivideo yami yokuqala ngiqala ukukhuluma naye ngaveza ukuthi ucele ukupostpone ukuthi avele phambi kweMadlanga Commission because akazizwa right according to ama report engingawabona ke kuthiwa wathi ejima esentini kwi-gym wezwa engathi uphethwe i-heart attack so and kwasekumele abuye kabili kwiMadlanga Commission so because of leyo nto leyo wabe sufakwe esibhedlela but uthe khamba isikhathi iMadlanga isaqhubeka noKhethi Mahlala nabanye kwabonakala kweza ofakazi ababili betshela iMadlanga Commission ukuthi uyabonakala lo muntu ehambe mall ekwi-restaurant waphuma kwaUlwetsi and then waya e-restaurant so iMadlanga Commission ke ibese yathatha ke information ama-camera semall njengoba ngangishilo ukuthi bazocela ama-camera semall bawacela kama-camera yonke lento le bawazisa ke kuMadlanga Commission kwabizwa amaloya akhe ke uSuleiman Karim ukuthi abazochaza ke manje ukuthi ibizwa ngani into enje ukuthi umuntu ethi uyagula kodwa ubonakala ehamba ngaphandle and uzokhumbula video nami ngakuveza ukuthi iargument azobuya ngayo izoba strong kakhulu as much as kungazi ukuthi kuyajabulisa ukuthi usebanjiwe ukuthi ugijima ngaphandle kanti vele uthe makabuya ke wabuya ngeargument strong yokuyisa zonke ezansolo ezazibekwe kuyo ukuthi nansi ivideo iyabonisa ukuthi usuke uLwetsi and ungena e-restaurant uyahlala uyadla uyancebeleka mabephendula ke bathi le video iprove ukuthi akaguli ibonisa nje umuntu osuka from enye shop aye kwenye shop so ngeke sithi ubufakazi bokuthi vele uyagula or akagula and uzokhumbula ukuthi ngathi masikhuluma ngalama cases la uzokhumbula ukuthi whatever bufakazi esiphethe kumele bungashiyi ima doubt ama doubt enza sense lento ekuthiwa i-reasonable doubt so kumele kungashiyi ama doubt angenza sense and so uyabona kule case ukuthi amaloya kaKarim enza sense uma ethi as much as niyibona ivideo akusho ukuthi lo muntu use right useyaphila njengoba ngishilo kwivideo ukuthi angaphindeze nesizathu esithi ushaya umoya kanti vele uzofika asho njalo kwiMadlanga Commission wakuveza ukuthi bekashaya umoya because
ukugula kwakhe kuyamvumela ukuthi makaphume ngaphandle. So iMadlanga Commission iye to an extent yokuthi iyobuza umfazi wakhe wabhala istatement esishoyo ukuthi vele ungumuntu oyaphuma azulazule just ukuthi ashaye umoya, but leyo nto leyo ukuthi ayisho ukuthi akasaguli. And enye into iMadlanga Commission ekadize ngayo kunalento ekuthiwa i-geolocation. Uyabona uma uhamba nefoni yakho uyichofa la ndleleni noma bukuphi, ifoni yakho ihlala ine-network. So amaphoyisa akayakwazi ukuthi ifoni yakho ukuze ibe ne-network i-connecta kule gxobo ze-network ezikhona endaweni. That's why ifoni yakho ihlala ine-network. Now sizibiza ukuthi ama-antenna ke lezo zinto lezo. So ifoni yakho iyakwazi ukutshela abantu amaphoyisa mayese kuphenya ukuthi ubukuphi wena ngesikhathi esithile, because noma ungathi hayi cha mina ngesikhathi esithile mhlambe bengisebhetala or bengiseemelo, ifoni izosho ukuthi lo muntu ngesikhathi ethi usebhetala kahle bekasembombela, because babonani ifoni bazobheka ukuthi ifoni yakhe ibiconnecte kuyiphi i-tower ye-network ngaleso sikhathi. So izosho ukuthi 12:30 lo muntu bekasembombela, ngo1:30 watholakala ukuthi usesenelspruit ngesikhathi esilwayo kuphi. So noKarim Suleiman babhekele leyo nto le kwabonakala ukuthi cha ngesikhathi esile vele bekala. So that's why umfazi wakhe bese wayibhala affidavit wavuma ukuthi cha vele beka umuntu ozulazula ngaphandle, because ubufakazi kade benabo ukuthi uzula ngaphandle bebubuningi kakhulu. So ukuze beze ne-argument or nenkulumo mpikiswano strong baze ngethi siyavuma yonke lento enishoyo, but lento evidence enayo ayiprove ukuthi akaguli lo muntu. So that means ke manje, and iMadlanga Commission u-evidence leader lo mama lo oshushisa lamadoda Andrea Johnson bonke labantu abahleli lapha uze waphunyuka, angazi noma uphunyuke ngenhloso or uphunyuke ngephutha, because ama-lawyer kaKarim azamkhuza athi cha ngazi ukuthi manje ukuphunyuka kwakho sekuyinhloso, because ukuphunyuka kwakho uvezile ukuthi uSuleiman Karim uthi yini inkinga ke manje ngaphandle kweyinkinga zenhliziyo, but yini enye inkinga emenza ukuthi angafuni ukuza kwiMadlanga Commission. And so bathi ke uthi uneyinkinga zengqondo, that's why angakwazi ukuthi eze ngaphambili. Now into enzima ngalento lena ukuthi kunzima ukumprove umuntu ukuthi unenkinga yengqondo rakanayo inkinga yengqondo. Kule case lena sithatha into eshiwo nguwe. Uma ngathi nje la kuwe mina ngine-depression nginomzwa ngedwa ngizwe ngathi ngingazibulala, ayikho into ozenza ngaphandle ukuthi wamukele le information ekhoyo engikunika yona, because ingqondo yami esuka isho lento la ngaleso sikhathi. Noma ngathiwa ke kunama-therapist nama-psychologist angeke akwazi ukuyisolva kahle le ndaba ukuthi kahle ithini, because isimo sengqondo lesi. So uKarim ke usebashaya ngaleso, angazi ngizothi ku-right yini ukuthi ngithi ubashaye ngaleso strategy, but ke izizathu zakhe esiphume ngokuphunyuka sithi inkinga yakhe is that mentally akekho right. Ibizwa ngokuthi psychiatric condition or psychiatric diagnosis, because kushuthi udoctor or i-psychologist or i-therapist ithemba imhlola imbuka yabona ukuthi ingqondo yakhe ayikho fit for ukuthi angaya phambi kweMadlanga Commission. So iMadlanga Commission ibhekana naleyo nkinga ke manje ukuthi bazoprova njani ukuthi lo muntu ufit ukuthi angeze. Now omunye umuntu uzozibuza ukuthi yini le ndoda ibaleka kangaka. Le ndoda lena i-connectisa abantu ababaluleki kakhulu, so ukutholakala kwayo nobufakazi bayo bungasibambela abantu abanzima kakhulu. Uzokhumbula ngeke ngenza ivideo kaMorgan Maumela ngasho ukuthi le ndoda lena ama-cases ayo anzima kakhulu, and futhi kunzima ukuthi itholakale, because if uyabheka ku-internet kunzima nokuthi uthole isithombe sayisivela sisodwa. You can imagine ukuthi umuntu onjani lo famous but ithombe azaziyo ukuthi ithini, nokubhala nje kwabantu abantu bancane ababhalayo ngale ndoda le. So uSuleiman Karim uyena umuntu osecenter la, uyena odibanisa uMatlala, uyena odibanisa uMorgan Maumela, uyena odibanisa uBrown Mohotsi, uyena odibanisa uMchunu. So uma kutholakele yena sizokwazi ukuthi sithole information eningi ngawo wonke lamadoda lawo. So uthi uqala kwakhe ukuvela kwiMadlanga Commission uKarim Suleiman wavela February ngo-2026 lapho babempheka khona i-update yakhe or i-evidence yakhe yathatha nje amalanga amabili la kwakukhulunywa khona eveza. And into yokuqala iveza waveza ukuthi unawo ama-relationships, unako ukuzwana nabantu abale phezulu njengaye uKate Mahlala, njengaye uBrown Mohotsi owaziwa ngokuthi uyi-businessman yase-Northwest, njengaye uMorgan Maumela owaziwa ngendaba yaseThembisa. If awusazi isitori sikaMorgan Maumela ungabukela enye ivideo, ikhona ivideo engeke ngayenza la inayo nje ne-thumbnail ozobona ngayo ukuthi ungakayibuki nje usengaphandle izokuvezela isithombe sakhe uMaumela.
So because usiconnecta kulabantu kubalekile ukuthi simthole lo muntu. That's why naye kunzima ukuthi eze ngaphambili, because ngiyacabanga ukuthi i-threats anazo azitholayo ziyingozi kakhulu ukuthi angakwazi ukukhuluma. So the best thing ukuthi avela athule afe ne-information than ukuthi akhulume. Now ubudlelwane bakhe noKate Matlala buqalaphi? Buqala ngokuthi uthi ngo-2024 ngoJune uMatlala weza kuye after ethole le tender yamaphoyisa exoxisayo namhlanje. Uzosikhumbula istory sika Matlala ukuthi wathola ithenda yamaphoyisa yonke lanto leyana. So le tender yayi 360 million for ukuthi anakekela amaphoyisa. So because le tender imali engaka abakuniki same time le mali, uma bethi tender uyiwinile akusho ukuthi le mali uyithola manje. So kumele ube nayo imali already yokuqala umsebenzi. Kula khona uMatlala wabese uya kuKarim wathi ucela amboleka imali ukuthi aqale lo msebenzi lokule mali ayilindele u360 million. That's why uKate Matlala wayekhala ethi akabhadaliwe kuyo yonke lento eyenzakalayo. So uKarim wamvumela ukuthi ngokho ngizokunika u10 million ukuthi wenze lo msebenzi, enethemba lokuthi uma enika uMatlala u10 million izobuyisa u20 million. But ke kwathola ukuthi after some time imali ayibuyi. uMatlala waphindwa wabuya waphindwa waboleka enye imali. Uthi ke uKarim eseyibalisa, wow, imali ayithola kuMatlala wathola u2.5 million kuphela. You can imagine umuntu akubhadala u2.5 million umnikeze u10 million wena ukade ulindele ukuthi after 3 years uzothola u20 million. So because of leyo nto leyo ke kula khona uBrown Mokgotsi engena khona. Ungena ngani uBrown Mokgotsi uthi lento engikhuluma yile ayisho uKarim kuMadlanga Commission. Uthi ke manje uBrown Mokgotsi wabese uyamtshela uyena kahle oweza nezindaba ezithi uMatlala uwinele tender. So that's why kwaze kwakhona lelo kudibana kwalapha, because it's all like kwavela kwathi nje emoyini kwadibana uBrown Mokgotsi, I mean uKarim noMatlala, but indaba enkulu zathi kwayazi ukuthi uwine 360 million. So I'm sure le ndoda yayifuna nayo ukuhlomula kule tender. So because of lento ukuthi wayesesokola ukuthi athola imali yakhe, kula khona uMokgotsi advisor khona wathi mtshela ukuthi wazi uminister wena wamaphoyisa, because if uthi wazi uminister izinto zingathamba for wena imali yakho uyithole back. So instead uthi ke uKarim leyo nto le yazama ukuthi imlungisele izinto, but imali ayizange itholakala. But instead uMatlala waphindwa wabuya wathi ucela amboleke u750,000 ukuthi abhadale uMorgan Moumane. So because of leyo mali wathola ukuthi umfana uyakhala uthi ngeke ngikwazi ukunika u750 kodwa usangikolota imali engango 8.5 million. So instead ngizokunikeza u500,000 unikeze uMorgan Moumane. So uyayibona le relationship i-revolve kulabantu lapho. So if isikwazi ukuthola uKarim kuningi esingakuthola. So because of le nto yokukhuluma kwakhe ngokutransfer imali to uMorgan, yaqala ke relationship between uKarim noMorgan. Now bakhuluma to a point ukuthi baze bavumelana ukuthi bafuna ukukhanda imine ezodila ngale tshe ekuthiwa iChrome. So igama le company abazoyibiza ukuthi Chrome Core. So and bavumelana ukuthi bazokwenza i-company la khona omunye uzokhipha 55 million nomunye akhiphe 55 million. That means u50-50 company yami. But ke ngenxa lento leyo ukuthi uMorgan wayithumela imali kuKarim, but waphindwa wayicela back because into eyimkhalisa ukuthi wayefuna ukurenovate izindlu ekhaya kubo nani. So that's why angakwazanga ukuthi ideal iqhubeke. So esisalindeke manje ukuthi asinike omunye ubufakazi kula khona kuKarim eseveza khona ukuthi cha unenkinga nenhliziyo April 2026. La khona ke ubufakazi bakhe bese bama ke bapostpone I think